Dakong swimming pool, Gib. Swimming pool dako ni Gib. Is that a lake? That tiny? Karang lila pang dapat kayo nagdagat pa. Lami nagdagat dia oy. Indot ka nagdagat na. Lami tanaw na dia. Nangay rice. Swim na swim. Tanawag. Basa na John. Basa na bising na tejem man unahan. Kaya The boat is going down. ya wa dem kanta dai. Kuya wa. Row your boat and you row a piece. Piece of tepuk. Tepuk, tepuk. Row away and drown the tide away. Ceh. Crocodile push. Move away. It's a crocodile. It's a crocodile. I'm going to get you. Ceh. Tadi. Tadi apa? What's that? Crocodile. Crocodile? Krokodil. Crocodile, small crocodile. It's the leaves. Lips eh. Ya. Ceh. Let's go double in the morning. Orang kanta dia eh. Sa ilahan ng kanta siguro dito. Row the boat the same. Let it down away, round away go. Ceh. Ya wah. Kanta dia oi. Oh, ya dali. Gating satan anak. Oke. Happy ka? Ya. Siapa mo? Kamu dia melangui deh. Sudah nih mong dalunggan ayo. Tatay, Diyos ko tatay. What's that? Row your boat, gently down the sea. Down the sea. On your boat, Ceh. the water go. See the sound the way. Open the leaf, open the chest, and the border leaf. Ceh. Ya wah kanta dia ai. Oh ni kanta New Zealand. Ya, kanta mangrove. Oh, ya dong. Hah? From New Zealand. New Zealand yan. Dati sa Song of New Zealand. Naning skulan ng class man. Skulan. Sige, sing na. Okay. Hey. One. Look at me. Sa okay. Sa ating kuan. Anak lagi. Video na. Hey, Gabe, what happened? Gabe, are you okay, Gabe? Ako makita ha. Ako papalino dito ni Lima. Nasa kon. Ano siya rin gani ko? Diyan, dito. O sa manikwan eh? Gato lang. Tawa, like, nasa
Okay, let's go to another place. Hi, hi, Mom Girly. What can you say about the Lubuk River? Lubuk Forest. Okay, tuntun. Dahan Sambuy. Samboy. Okay, we're here to interview all people inside. What can you say? Why? No Jose here? Sabi, Luna ko na. Libre ang bata timbilong ang may bata timbilong. Tuna, this is Sikatuna. Alright, here my company. Hi, welcome to Sikatuna. Right, go ahead. Okay, welcome to Sikatuna. Hi, mga turista. Welcome to Sikatuna, mga turista. Sa PA din ulit sa kuwan ay Tigiza. Okay, morning inner part sa Mirror of the World, Sikatuna, Bohol. Okay, kita nalingaw dyan eh. Very fine health. Happy birthday. And also bon voyage. And have a safe flight, amazing ways, Miro.
Si Kuan, oy, ma'am. Sama dahil si Akin di ba? Nagbabaybay yun. Nakapayag daw eh. Okay, thank you. Turistang Pinoy. Okay, tengok ni pila 6, 2, 4, 6. Nagtulo-tulo. Ay, good. So, kinasir. Kaya ko nga, kabante ka istorya na kinasir. Kinasir naman na. Naman sila iya. Berhin sa Kaloy. timat yung ano. Oh, Ay, kung anto sana. inasun na gyud may dako na sa iya. Ay, Yeah. katong amo, kung anto ka ng bato, ay Jolene. Di akin sa makita gaano na. Ako tong amo, luna sa kunan. Nya inagana mo ko. May project ka dito. Dahil ko ang nag-itikong yung mga para baboy. Ah, para ihaw pista. Ay sa mi. Daghan mga ano baboy ya kay tanan ng mga tao. Ah, kaon. Patenib tanto. Aman. Usiras bata. Wala na ay. Uli na. Alimir, salamat dam. Lagi ba ko tamaki. What's that? What's that? Sa mo. Ah, yang Papa Jesus na. Nakay mo daw kung Di mo nga yan. Hi. Are you okay? Ah, yeah. So let's go. Let's go home. Already. Ha? Okay. Ito na lang kapang kay. Ah. Ana ah. Kuha mo na. Where are you going? You attend the mass?
Gabe, oh, ano na, coming na. Oh, Gabe is coming. Eh, Puti pula, puti pula. Gabi din nindot na. oh, nindot gabi eh. Ah, Nana, on the playground. Puti pula, okay, puti pula. puti pula. Oy, game! Ya, picture semua lah. Payag. Ya, pwede mo sakan. Saka wala. Dila ah. Oh, pwede. Lingkod ba? Di lagi na mahugmo kay pag ligo na. Lingkod kay ating picturean. Amin, lingkod min. Ikaw John, ako John. Ana. Lingkod mil. Gabe. Natay kay larga namin. Larga na. Dali. Eh, kay muli na. Okay, ready. Tanaw diri. Okay, let's go home already. Be, anak ko be. Dali kay nanas. Anak ko diha. Uy, nanas ko ti apan. Be, kuha si Gabe. Ako diha. Ibili panawara gilabay. Dali kay ling. Bulikot aya sa kay ling. Okay, hello, Gabe. You are a driver now. Are you a driver now? I'm not a driver now. Manamis. Okay, bye-bye, Klapi. Babay na, Gabe. Bye-bye, Klapi, Gabe. Babay, church. Dimit ko, Deron. Minggu lagi. Ano ta kay bawa ni? Pang, dito na to dire. Dito na. Kaya totally ko atong lay gasoline station. Okay. The church goers already go home. Hindi magpahapit ko, merkado, dira, ang bayan. Ayo, hindi sa kapal. Dira apila. Pilong ko kay amiga na. Hi, Merry Christmas ta. Merry Christmas everyone. Okay, thank you, Mel. Hello. Lami kay day siya sudan kanang munggos lakon pato ako. You like one? Munggos ya pa. Gisa, lamig ka do. Lami to. Tengah. Okay. Isa isubot mo pang kanang buwan. Wa. Gisahan lah. Lami to may lupipon. What is your bayan? That is dinuguan. You like? Dili na ay, dili na siya. Ay, bilin. Dugang din ko anday. Very delicious food. Dinuguan. Gamay ko inday. Blood. Oh, blood. Right, pakapin na sa bawal lang. Sabaw lang pakapin. Pakapin dekot. Wa pa dekot ta. Okay, rice. Rice and corn. Malingke, gutom. Ay napak sa kaon. Iko, kay busog ko. Paana ta si kaon. Busog munggos to ah. Hello. How are you? What kind of bayan you have? Okay.
Merry Christmas. Girl, si Mas ba? Putahan. Karena putahan lang si Mas na. Nama si John. Ano yun? Ang tama rin? Hindi na ako picture. Ay, Lamin. Ano yun? Hindi na may laros nina nga. Amin. Isa. Hello, Day. Jake, Merry Christmas. Girl, si Mas ba? Putahan. Karena putahan lang si Mas na. Nama si John. Ano yun? Ang tama rin? Oo. Ay, okay. Okay. Isa. Everything must come to an end. Now don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile as sweet as mine. Not even if you make me die. Bye-bye, padong usipo.